Dokotela sokucedzile ongenile emantini hayi indzawo lelikhuni sikhonile kwincoba besibonga lamadoda labekasibambisile la kule ndzawo bantu bangenile siyathemba ukuthi bantu basitakela lokumele kwenteke nyalo sidibana mhla ka-6 September sidabe seSoweto extension 16 Protea Glen la sidabe sikhona khona abantu asidibane khona barejiste la sidabe sifike khona then bese kuthi mhla ka-2 sidabe sesibuyele se-Port Shepstone sidabe sekusetshenzwa futhi so lesibhisi-ke siseSwatini manje la sikhona khona kuyasetshenzwa sibonga kakhulu lokuningi sesiyakukhuluma efonini bantu batawufona siyakukhuluma nabo. Awu londiviselako hlaba amagumba manomhlaba ngiDr Mnguni phasi ePort Shepstone eThekwini kodwa-ke ngenhlanhla namhla usebenzele esigodlweni sakhe leseSwaziland. La ngabuka iCurrency nje ngoba abantu bathanda ukubuka namhla seSwatini. Siphumile kumarandi. Bede nawo nje lawo labawatholile kodwa nje cha. Siphumile kumarandi sisebenza ngeCurrency yaseSwatini. Sesisho ukuthi sibonga kakhulu kulabo lebekade bakhona siyethemba ukuthi bafike kahle emakhaya. Siyethemba ukuthi bahambe baba ngilabaphephile. Dokotela ke uyasho ukuthi mhla ka-6 September uTabe alapha endzaweni yase Soweto extension 16 next to Shoprite. UTabe lapho dokotela elapha eSoweto. UTabe aphethe into yakhe ama-product akhe umlingisi encoba uyabe ukhona. Luhlanga lwemali uTabe lukhona. Kodwa uphinde futhi dokotela aphathe naso isithwalo seHennessy. Bayafona ke abantu baqela ukuthi at least le special sesithwalo seHennessy asichubeke sibe ngo 10,000 until mhla ka-6 ngoba ngimlo kwendaba nalo ne-authority kwenda ngithi akunankinga wena lo segolo wasala mzuku segolo base kufona abantu abathi uhambile dokotela besithi siyetha labaye bathi ngaregister ngifaka kahle i-date ngiyacela ukuthi wena lo segolo nemaqenzelo lo wa-register nangaba wa-register sithwalo seHennessy sitabe sisekhona sitabe singu-10,000 sithwalo letinye titabe lichubeka nema-price ato vulubekeni ke bayade ukuthi dokotela lowo ngilakudumeka kakhulu la kwenda kahle kakhulu nakenda vulubekeni dokotela siyenda ama-process aphelele emva kwaloko labaningi labafikile ngicabanga sina over 200 wabantu abathethe vulubekeni worldwide. So bonke labo bantu labo basitakele kude lesikhala ngako kibo kulo 200 wabantu. I think bonke ba happy. So ngicela ukuthi ke uma uhleli ekhaya ufuna vulubekeni uve dokotela ukuthi uthi vulubekeni umakha ngamalini. Mawuhleli ekhaya uke ubuke ukuthi yini lekumisile kunemimoya ke lebamba abantu siba prophet sisabuka ukuthi impilo tebantu siyabona ukuthi kunemimoya lebamba abantu la ukuthi lolu hlobo lothito lwabantu lubudileke empilweni. Lo munye wenta ngazi ukuthi lento uhlakaniphe kakhulu kanti na uhlakaniphile ubonakala ngetinto lonato. Lokuhlakanipha akusiko lokukhuluma kakhulu. Lokuhlakanipha akusiko lokuthi ube vocal but kuhlakanipha ngilama business lonawo kuhlakanipha ngile khalo nalo kuhlakanipha ngiletinto lophila ngato ungakasekelwa bantu labathide ube nethi-70 takho lothi uholelako ube nemaplazi tinkomo takho konke lokho kutholwa ngumuntu lohlakaniphile. Even kudala naseBhayibhelini bawuva ukuthi le madoda bekahlala lapha eBhayibhelini bekanemfuyo lenene thindo tabo betenteka asathi ukuthi bebethwele ngani but lethinto betenteka betilula asathi futhi ukuthi bekusithwalo sani lebesentiwa ngaleso sikhathi but we believe ukuthi kulesikhathi lesi siyadata ithwalo ukuthi kunethwalo double contract kunethwalo double Hennessy. Ngathanda nje ukubingelela sisemthandazweni la sikhona
besitela endzaweni yaseMandini, uManzi Amnyama, endzaweni yaseSwatini. Ngiyakuthandaza-ke ngithandaza i-Home of Christ ila kuMathapha emva kwe-engine kaMahala. Singabayathandazela-ke bantu kakhulu, siyababeka tandla, bakuthola lokuningi, siyakhona kuhlambulula isithunywa, sebenza kakhulu-ke ngemandi. Masisebenza-ke ngemandi, sebenza kakhulu ngekuhlambulula inzuzo, sebenza kakhulu ngekuhlambulula isithunywa emtimbeni. Sekuningi-ke sebakutholile, sebaningi nalababuyile nje batawutibongela nekusho nomsebenzi waNkulunkulu, ngoba ikakhulu sibonga nje uNkulunkulu emsebentini lasiphe wona, kungasiko kungukuthi siyatendela-ke nathi, kuba kunxusa nje kuthandaza, ngoba uma siphiwe amandla ethu nathi sinxusa nje amandla elizulu. Ngiyabonga.